Mendingan Jai kita cari si Ayu. Di mana ngamennya? Nyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, itu Kak Ayu. Yoi bro. Mukanya bahagia banget. Habis dapat duit 10 miliar. Ngomong sembarangan aja. Yuk. Lu kemana aja lu? Ngamen lu ya? Ngamen? Deh, Babe kalau ngomong suka bener. Ya ilah. Apaan dong? Gimana gua kagak kesel? Bercanda, bukan ngamen. Nyanyi, nyari duit. Ya sama aja ngamen. Ayo, Bapak gak demen deh kalau lu ngamen. Ya udah, Be. Ya udah. Nih, Be, lihat. Ayu bawa apaan? Kue cireng. Bukan. Ayo, lu bawain kesukaan Babe. Martabak telur kan? Tahu.